Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje yuko ibikomoka kuri peteroli bizakomeza guhenda kugera ubwo litiro ya esase izaba iri kugura amafaranga ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Perezida wa Amerika avuga yuko we nta gihombo afite kibikomoka kuri peteroli, kandi avuga yuko atazigera atakamba ngo asabe imbabazi Irani. Nibwo yategetse ko Irani igomba gufungura imipaka ndetse ikanafungura n'uyu muyoboro wa Hormuz ucamo ibikomoka kuri peteroli, ndetse iyi nzira yamaze gushimutwa, inzira yatezwemo ibibombe kugera magingo yangaya. Inzira ntabwo igomba gukoreshwa na buri umwe wese atabiherewe uburenganzira. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga yuko Irani nidafungura ino mipaka izayifungura yumva itabona, bityo rero Irani nayo yahise inera Trump. Irani ivuga yuko itazigera ifungura uno muyoboro umunsi n'uyu n'umwe, kubera ko Irani ivuga yuko uyu muyoboro hagize amato azamo cyangwa hagize ikindi kintu kigeragezwa kunyuzwa mw'uno muyoboro cyaturitswa mu buryo butunguranye cyangwa cyahita giterwa bombe kigahita gishya. Bityo rero Irani yasabye Perezida wa Amerika yuko yapfukama agasaba isi yose imbabazi kugira ngo amahoro yongere asagambe hano mu bijyanye n'ibiribwa bitambuke, bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli bitambuke, byinjira kwa Trump muri Amerika bitambuke, biza mu bihugu bya hano bitambuke, Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, Burundi, Kongo, bitambuke bibashe kugenda. Bityo rero bitabaye ibyo ngibyo ntabwo Irani izigera ifungura umupaka n'umunsi uyu n'umwe, mu gihe Trump atarabanza gusaba imbabazi isi yose ndetse anapfukame. Avuga impamvu yaje mwino ntambara yahuzaga Irani ndetse na Isirayeli. Bivuze ngo iyi ntambara ntago yarebaga Trump, ahubwo Trump yaje ayivangamo. Ibi byose ni ukubera guhubuka kwa Trump, niyo mpamvu ibintu biri kugenda byurira umunsi ku munsi. Trump akurira inzira ku murima umuyobozi wa Irani, avuga ko atazigera asaba imbabazi, avuga ko atazigera apfukama nk'uko umuyobozi wa Irani yabisabye, ahubwo niba ari uguhangana bahangane. Ni mu gihe rero ikibazo gihuje bano bagabo bombi kimaze guhangayikisha isi, kimaze gutitiza isi, ibintu byose biri kurira umunsi ku munsi, cyane cyane ibikomoka kuri peteroli. Nibyo bintu biba bibabaje cyane, kubera ko nk'imodoka ivuye Dar es Salaam izanye ibintu mu Rwanda, imodoka ivuye Kenya izanye ibintu mu Rwanda, imodoka ikuye ibintu mu Rwanda ibijyanye Kenya, ibijyanye Dar es Salaam, bivuze ngo ibiri bukoreshe mazutu, bivuze ngo iyo ikoresheje mazutu yahenze na bya biribwa birahenda, kubera ko n'imodoka iba yahenze. Ibi ngibi rero byatumye isi yose itangira gupapa, isi yose itangira kugira ikibazo, ariko ibihugu by'u Burayi byatangiye gukora inama. Rero n'ibyemezo by'inama y'abanyaburayi byateranye, byiga ku kibazo kizamuka ry'ibiciro, kibaza ku kibazo cya Irani ndetse na Isirayeli, kibaza ku kibazo nanone cya Trump yivanze mwino mirwano ya Irani na Isirayeli. Babura umwanzuro banzura, ariko batangaje yuko ibi ngibi bagiye kubikurikirana, ndetse ibihugu byombi bikongera bikiyunga, bikomoka kuri peteroli bikabasha gutambuka, ndetse n'ibiciro bigagabanuka ku isoko. Ni mu gihe uyu muyoboro wa Hormuz ari wo ucamo ibintu byinshi cyane. Uyu muyoboro wa Hormuz ukora kuri Amerika, ugakora kuri Irani, ugakora mu bihugu by'i Burayi hepfo iriya. Bivuze ngo rero uyu muyoboro ni mugari, niwo wacagamo amato menshi azanye amakontineri ayakuye ku byambu akayacisha kuri uyu muyoboro wa Hormuz, rero bikagera ku cyambu bipakirwa muri kontineri, bahita babishyira ku modoka bihita bigenda. Bivuze ngo ni amakontineri yaziraga mu bwato, bagahita bayakuraho, bahita bayatereka ku modoka, imodoka zihita zigenda. Rero kwambutsa ibingibi biravunnye cyane, niyo mpamvu usanga ibiciro ku isoko byazamutse. Bityo rero Trump nawe yahise ashyiraho umukono ku itangazo yasohoye, avuga yuko Irani nidaca bugufi, Trump nawe atazigera aca bugufi, ahubwo Trump yiteguye guhangana na Irani. Ariko mw'iyi minsi imirwano yabaye ihagaritswe, kubera ko ibyo barimo bakora byari ukwangiza. Ngira ngo murabyibuka, Irani irasa Dubai, inyubako zihenze za Dubai zikagwa. Trump yahise agiramo ubwoba, atangira kugenza gake cyangwa atangira gucisha make, bitewe n'ibyo yari arimo abona ibyo Irani yari irimo ikora. Irani barayisuzuguye, ariko Irani irakomeye cyane. Irani ifite intwaro za kirimbuzi, Irani ifite intwaro zica mu butaka.
bityo rero Irani yavuze ko Trump natitwara neza, ahubwo Irani iraza kwataka Amerika. Kugeza amagingo aya ngaya urusaku gupfa, urusaku rw'abaturage, urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu gihugu cya Irani ndetse no mu gihugu cya Amerika. Bivuze ngo kugeza amagingo aya ntabwo bari kurasanaho, ahubwo barimo baravugana mu buryo bw'ibiganiro, ariko Trump ntabwo ashaka kuvugana na perezida wa Irani, na perezida wa Irani nawe ntabwo ashaka kuvugana na Trump. Koko perezida wa Irani avuga ko Trump mu bitero yagiye agaba bigiye bitandukanye, yagiye yiciramo abayobozi bakomeye ba Irani, agakeka ko Irani agiye kwishyira hasi. Bigero bitewe n'abantu bagiye bapfa bitewe na Trump arasa muri Irani. Irani ivuga yuko nta munsi n'uyu n'umwe izigera ifukama cyangwa ngo ijye ku bipfukamiro Trump atarasaba imbabazi. Tutitaye yuko na Irani nawe yarase muri Amerika, akabayobozi bagapfa bakomeye muri Amerika, nubwo hatigeze hapfa bakomeye cyane nk'abakuru b'ibihugu nk'aba premier ministre. Bivuze ngo rero ntabwo bino byigize bigera ku urwo rwego ko abantu bapfa. FBI ni ikigo cy'ubutasi cya Amerika. Mutasi wa Amerika uherereye muri Irani yari agiye gufatwa n'Irani, ariko birangira umutasi wa Amerika asubiye muri Amerika. Bituma rero Irani ihomba, kubera ko Irani yiza gufata bano batasi ba Amerika bajyanaga amakuru, byari kuba ngombwa cyangwa byari kuba byiza cyane, bari guhatwa ibibazo, ihagarikwa ry'amaraso, ihagarikwa ryo gutera ibisasu, bihagazeho. Ngayo nguko rero ibintu byarimo bivurwa hariya muri Irani ndetse na Amerika. N'amatangazo yombi kari abiri atugezeho, ndavuga ati nk'abanyarwanda mumenye impamvu ibintu biri guhenda ku isoko, mumenye impamvu esasi yageze ku mafaranga 2,938, mumenye impamvu mazutu yuriye kagera ku mafaranga 2,205. Ibingibi rero ni ukubera intambara ziri kubera mwa bino bihugu byombi, niyo mpamvu izamuka ry'ibiciro riri kuzamuka umunsi ku munsi. Hano mu gihugu cy'u Rwanda, perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko kubera ko ibiciro biri kuzamuka umunsi ku munsi ku isoko, avuga yuko abanyarwanda tugomba kwitonda, kandi avuga yuko tugomba gukora ingendo ziri ngombwa tujya mu ntara zigiye zitandukanye, kubera ko ibiciro biri kwiyongera. Ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abaturage be, avuga yuko ibingibi ari by'igihe gitonya bigiye guhinduka vuba ahangaha. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko bikomoka kuri peteroli ndetse atazongera kubyuriza cyangwa bitazongera kurira ukundi, ahubwo agiye gushyiraho nkunganire ya leta kugira ngo nibura ibiciro bibashe kugabanuka mu uyu mwaka wa 2026. Perezida w'u Rwanda avuga yuko ari igihe gitonya cyane, ariko avuga yuko iki kibazo kidahangayikishije igihugu kimwe. Ahubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuga ko iki kibazo gihangayikishije isi yose. Ni mu gihe mu gihugu cya Uganda batangaje yuko nta na stock bafite izabamaza ukwezi mu kigega cyabo cya leta. Avuga ko nta na stock bafite izabamaza ukwezi. Bavuga yuko rero ibingibi bitewe n'ibikomoka kuri peteroli bigiye gutuma abaturage bicwa n'inzara. Bino rero yabivuze kuri uno munsi ku itariki uno munsi ni itariki zingahera, ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo yabitangaje. Umuyobozi wa Uganda, ndavuga perezida wa Uganda, ibingibi nibyo yitangarije. Ngaho nguko rero andi makuru nakagaruka, ni bwo bwa mbere.